Ndagusuje wowe turi kumwe kuri Rock Media TV. Reka nkusubize nkwifuriza amahoro y'Imana. Nyagasana akomeze kukugirira neza cyane. Ariko nanone nidutuza tukumva dutekanye, tukabyuka tukumva turahumeka, tukirwa tukumva tumeze neza. Tuzirikane gukomeza gusabira abantu bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje gufata intera. Nyuma y'uko Papa Francisco avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 rwose ikoze bitangaza, ikoza amabara, aho yivuganya abasirikare barenga 200 bose, ndetse harimo na Colonel Emedu ukomoka ku kirwa cy'Ijwi. Uyu yarahagarariye imirwano, aho yaje kuraswaho bombe ikomeye cyane, bikarangira hitanwe n'iyo bombe, ndetse n'abandi yarayoboye. Batayo yose yahise hashirira. Abo bose bahise bakwa ibikoresho bya gisirikare bari bafite. Mu by'uko andi makuru yakomeje gutangazwa ne mu 23 nuko yagize gutya yigiriza nkana rwose kuri abasirikare ba Wagner Group, ibakubita inshuro yicamo 7. Cyakora ntiyahise yihutira gutangaza imirambo yabo, biracyabitswe bitewe n'ubukare bw'urugamba. M23 ikomeje gukora ibitangaza. FARDC ikomeje gucika intege no kwiheba. Ubu rwose ngo ntibakibasha kugaba ibitero kuri M23. Benshi batangiye guhunga, benshi batangiye kwiyomeka kuri M23. Bakomeje kugenda begera M23 ngo bafatanye imirwano. Abandi imyigaragambyo bayigeze kure. Benshi barakora imyigaragambyo bavuga ati ni gute abasirikare b'igihugu bakomeza kugwa mu mirwano rwose barwana na bene wabo, ni gute abanyagihugu bicana bakamarana bigeze aha ngaha. Imiryango yiganjemo abafite abasirikare bari ku rugamba bari kurira yo kwarika bitewe n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba Kisekedi bakomeze kuhashirira. Nyamara Kisekedi we ntashaka kuva ku izima. Imirwano rwose ikomeje guhitana abasirikare be, ndetse n'ababa bacanshuro bakomeze kugenda basija kuri urugamba. Wakibaza ngo ibi biraza kurangira gute? Ibibazo bikomeje kuba gateranzama muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose nkubwira byabaye ubwo Papa yavaga muri iki gihugu yerekeza muri Sudani y'Epfo. Yamaze kugenda rwose, imirwano irumbura, barahatana bararwana, aribwo hapfagamo abasirikare barenga 300 muri FARDC. FARDC yatakaje abasirikare benshi cyane, Mai itakaza abasirikare batagira ingano. Ndetse no makuru hari nuko muri FDLR nabo benshi bakomeje kugenda bagwa muri iyo mirwano. Byatangajwe ko bari bamaze kwiga ingamba nshya z'urugamba, batera M23 bayizengurutse, kuko bakekaga ko rwose iri tsinda rishobora kuba ari ry'abarwanye bake bitwaje intwaro, ndetse cyane ko nawita umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro. Nyamara aho bageraga hose nubwo bahasangaga umusirikare umwe cyangwa 2, babashwiragizaga rwose bagakwira imishwaro, kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo kuva ku rugamba bakizamukira. Benshi batangiye guhunga, batonze imirongo rwose bahunga. Ibibazo bikomeje gukara. Wakibaza ngo iyi ntambara izarangira perezida wa Kongo abigenje ute? Ese Kisekedi araza kwibyifata mate? Ibi bikomeje gufata indi ntera. Wabaga mu gisoda navuga cyane waruri hamwe nande ni wande wabasansibilije mugabo nje yafatiye ku nturo gena indi n'umushumba wa Colonel Mugabo General Mugabo. Naho weho bakwiwanyu nihe? Igicanga. Hano bahageze ute? Nari mvuye Goma ngeze Isake, mbembuye nabo maze guhura nabo kandi bingo barase bari hano kwiki kivumo. Tugiye kugufunga, ndamugiye kumfungira iki muza amafaranga. Imbunda wari ufite irihe? Ntambuna nari mfite grenade bayijyanye. Wari ufite grenade? Musabanye 3 ngafata siforodingi ese muginine, ngafata siforodingi imwe na RPG imwe, mashini gani. Muri makeya izi nizo mbunda zo mbatse mu iki gitondo, ariko abandi ntaho nari na checkinga hose muri area yongewe nari mfashe. Muri makeya ni ngaho rero akazi karacyakomeje.